Všetkých vás tu pozdravujem. Volám sa Juraj Prager. Mám 32 rokov. Som odtiaľto z Bratislavy. My name is Juraj Prager. I am 32 years old. And I live in Slovakia, in Bratislava. Buonasera, il mio nome è Juraj, ho 30 anni e sono qui di Bratislava. Narodil som sa ako zdravé dieťa. Až do 6 rokov som si vlastne vychutnával tento život so svojím zrakom, kedy som prekonal chorobu, následkom ktorej som začal vlastne postupne strácať zrak. I was healthy and happy and joyful child until I was 6 years old. Then I overcame the illness and I started to losing my sight. Come bambino ero felice, ero sano e quando avevo 6 anni ho avuto una grave malattia dopo quale ho perduto la mia vista. Prežíval som potom neskôr, približne v 19 rokoch, veľmi ťažké obdobie, kedy som si myslel, že bez toho zraku človek v živote veľa nedokáže, nedosiahne. Ale potom mi Pán Boh poslal do cesty skvelých ľudí, ktorí stáli pri mne a podporovali ma v tých športových mojich aktivitách, v tom športe, ktorý som mal tak rád, bicyklovanie, lyžovanie, horolezectvo. When I was 19 years old, it was the most difficult times of my life. I started to lose my dream and all the things, and then God sent into my life the great people who never stopped to support me. Quando avevo 19 anni pensavo che tutto è perduto, che non posso più fare niente perché prima mi piaceva fare lo sport e pensavo che più non posso fare niente, però il nostro Signore mi ha mandato nella vita delle persone straordinarie che mi hanno sempre sostenuto e hanno detto che sì, che lo posso fare. A vďaka tomu, že mi Pán Boh poslal takých skvelých ľudí, tak som sa mohol opätovne začať venovať tým športom, ktoré som mal tak rád. A začal som znovu bicyklovať. Vďaka pomoci vidiacim ľuďom v tandemovej cyklistike mohol som sa opäť vrátiť k zjazdovému lyžovaniu, kedy som lyžoval so svojím navádzačom. A takisto aj to fungovalo na skalách, kedy som mohol začať opäť loziť s navigáciou vidiacich ľudí. Thanks to God who have sent into my life the great people, I could start to hike, to climb, to ski and to cycle, and it was all possible only through these people. Grazie a queste straordinarie persone che il nostro Signore mi ha mandato nella vita, ero capace di iniziare, di fare lo sport di nuovo, di fare il ciclista, di sciare, di scalare montagne, ed era tutto possibile solo grazie alle persone che mi ha mandato Lui nella vita. No a snažil som sa vždy bojovať až do konca, tak ako s týmto svojím handicapom, takisto som sa snažil bojovať vždy až do konca aj pri zdolávaní všetkých každodenných prekážok a snažil som sa byť vytrvalý až do konca aj pri tých mojich výstupoch, z ktorého vlastne ukážku ste mohli vidieť. I have never given up and I have believed until the end, and it doesn't matter if it was in my life or if it was when I was trying to climbing the highest mountains in Europe. E grazie a tutto questo ho sempre creduto fino alla fine, non mi ho arreso mai, e questo potevate vedere anche nel videoclip quando ho scalato la montagna. A tak popri tej cyklistickej príprave, kedy som sa snažil v cyklistike pripravovať, aby som raz mohol túto krajinu reprezentovať na Paralympiáde v roku 2016 v Riu, tak popri tej príprave sa mi podarilo tiež s Božou pomocou a partiou skvelých ľudí, ktorých mi poslal,
sa mi podarilo ako prvému nevidiacemu Slovákovi vystúpiť na najvyšší vrch západnej Európy Mont Blanc v roku 2012 a o rok neskôr aj na najvyšší vrch Európy v pohorí Kaukaz na Elbrus. My dream was to take part in Paralympic Games in cycling, so I did all my best. But besides the cycling, I was able to climb the highest mountain in Europe, Mont Blanc, in 2012, and 1 year later, I climbed Elbrus. Il mio sogno più grande era partecipare nelle Paralimpiadi e durante la mia preparazione per questo ho scalato il Monte Bianco, quello più alto dell'Europa, e un anno dopo ho scalato il Elbrus. A aj keď prišli tie najťažšie chvíle počas výstupu na Mont Blanc či Elbrus, keď som si už myslel, že to nedokážem, predsa som to vďaka tým ľuďom a vďaka Pánu Bohu dokázal. When I was climbing Mont Blanc, I thought it's over. I thought that it's the end. But then I once again believed until the end, and thanks the people, I've done it. Ad un certo punto sul Monte Bianco ho pensato che è tutto finito, che non posso più andare avanti, però grazie alle persone che sono state con me ho creduto e andavo avanti. A som veľmi rád, že z tohto nášho výstupu vznikol takýto dokument, ktorý teraz môže motivovať ľudí, môže motivovať vás všetkých. I'm happy that I could climb Mont Blanc, and thanks this experience that this documentary film was filmed. So you can see it, and you can get me know much better. E grazie a questa esperienza sono felice che tutti potete vedere il mio percorso e sono felice che potete viverlo con me. A aj napriek tomu, že popri tej mojej vytrvalej drine sa mi nepodarilo síce dostať na Paralympiádu do Ria 2016, nie som z toho smutný, lebo Pán Boh mi dal oveľa viac. Although my dream hasn't come true and I haven't participated in Paralympic Games, I wasn't sad and I wasn't desperate. God has prepared something much better for me. Anche se il mio sogno di partecipare ai Paralimpici non era possibile, il nostro Signore ha preparato qualcosa molto più bello per me. A som mu vďačný práve za to, že mi poslal do cesty skvelú manželku a teraz sa môžem aj na tento svet pozerať jej očami. A je to pre mňa oveľa viac ako nejaká účasť na nejakej Paralympiáde. I'm very happy that the God sent into my life a wonderful person, and that's my wife. So I'm really happy that even my dream wasn't successful, but God has something much better for me. E allora sono molto felice che il nostro Signore mi ha mandato questa persona nella mia vita e la mia moglie che ora cammina ogni giorno al mio fianco e sono molto felice che l'ha conosciuta. Amen. Amen.